hotel. Evo nas legli spavat. Iću će morat patit zato kaj smo palili klimu i to ide točno njemu. Zaradit ću hime parice. Rekao ako ne ugasim za 5 minuta da sam mu dužan 20 milijuna rupija. I kak se ovo nosi? Dečki, kak se ovo radi doslovno? Jesi nam pokazao? Gle, našli smo dečka iz Zagreba, lik. Daj žaku. Znači došli smo sa surfanja i sad se više toliko ni ne vidi, ali bio sam skroz crvenči. I sad se spremamo za neku drugu plažicu. Idemo na još 2 plaže jer ima ih jako puno na Baliju. Razbio koljena, Barcelona 2.0. Pićo, a bar nisi usnica. Još. A ne kuži, ako ti do zadnjeg dana ne razbiješ usnicu, pikar će ti namjerno. Doslovno, uzet će nož dok ću spavat na aerodromu. Da vidim kako izgledaju pikartove tranzicije in real life. Može? Skoči. O, Bruc, uspio si. Jo! Daj šaku i napraviti ovo. Ok ljudi, čekam ovdje već 28 minuta i frajer nikak da dođe. Da, skoro sam išao skemam frajera da mi da za $1 radi za skapu, ali nisam uspio, to mu bilo premalo. Ja sam već doslovno pomislio da onak frajer će reći $1. Da, Ti to može li dan ti cijele dućane? Uglavnom se morate sa svima cjenkat jer... Morate se snaći. Da, morate se snaći. Znači koju god cijenu da vam frajer kaže uvijek reci za duplo manje, bar za duplo. 4 put manje. 4 put manje i onda se dogovorite negdje. Evo nas. Ok, sad se vozimo u ovoj plavoj ptici. Uglavnom ovdje vam je promet toliko nezgodan, znači nemaju propise, nemaju skuži da nemaju znakove. Da, nemaju znakove. Nemaju niti jedan znak doslovno i vjerojatno nemaju vozačke. Ja se tu nikad ne bi usudio voziti iskreno. Znači neću vam sad snimiti jer će biti preočito, ali ovaj vozač koji nas vozi. Znači aj zamisli da nas frajer razumije i ništa ne priča. Aj zamisli sad odjednom na kraju reće dečki kao materin. Ok ljudi, stigli smo na odredište. Kaj ima? Ura! Oh shit! Oh shit! Brutalno! They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. I tried this, tried that, tried everything. A nije sletio govno. Ok, ova plaža je bila dosta brutalna, sad idemo zvati opet plavu pticu da nas pokupi, idemo na sljedeću plažu. Fićo, je spreman za drugu plažu? Da. Ok. Wow, Fićo! Ne glup. Zašto? Odi pa vidi. Znači ovdje se ne isplati kupiti, onda ne, ja neću, možemo odmah ići. Ok, znači ovo se nikak ne isplatilo, tam se plaća WC 2 kune pa nam se ne isplati dati. I onda smo ovdje negdje u napuštenoj bazi se presvukli. Fić nema rezervne gaće, nema ni pupak. Ovaj put majmuni su se pojavili. Za sad je dobro, ne znam, hoće nas doslovno ubiti. Fucking majmun. I se gle ovog. Šti proći bez Ovog debelog. Majmuni će me ubiti. O, gledaj. O, ej. Yo! Fraj me napao, ubio me! Liko me skoro htio ubit. Jesi vidio kak je krenuo na mene? Gledam bebu. Kaj prođi, vidi ga. Ti mater malo. Niko nisam vidio za nama jebati. Ajmo trčat. Ne isplati se niš drugo nek trčat. Našli smo žive mamce, tako da ćemo sad proći kad oni prođu. Ne gledaj ga vidi koliko je mali. Okej. Prošli smo level doslovno. Napokon smo se vratili. Bio jako naporan dan, sad ćemo ispavati, tako da... Vidimo se, čao boj. Daj pogledaj dinosaura. Lik, to je ona najljepša plaža na svijetu, navodno.